Governor Chief Minister Amadi Minister Singh Yauna Tarahundoi Suba August ki Mangoinena Yaifa Paujel Pirakli Numit Asilam Damasda Laiba Hailoisan Singda Pangthokpina Bakar Kana Apil Tawrakli Narendra Modi na Luchingba NDA Lengak na Aranba Thoksil Kaya Chathaduna Miyamda Namthak Tawre Haina CBI Paksoi Local Council Amaral Sirakli Amasung Furuk Masel gi marakta amana amagi lining laisol amadi chatnabi ikai khumnaraba matamda nungsi chanaba amadi tangdu leitaba lamdam ama oirakani haina MSDMA gi Vice Chairperson Adin Pamaina hairi Mayamba khurumjari adom yengbiribase Impact News ni ai pinki okram na hauzik punjasi faubagi maruiba pausing miyamda pizari Governor Nazma Heptullah, Chief Minister Nongthambam Biren, Forest Minister Thaunawjam Shyam Kumar na hayeng Manipur pumbana pangthokadoriba athauba singge numit ka mari leinana leibak mayamda yaifa paujel pirakli Governor Nazma na mahaki paujel da hai lamdam asigi thauna faraba athauba singna British ki mayokta lan hauduna fasi ki sagaida nok na kakhi makoina lamdam asigi damakta pamuraba thawai sing kathokiba numit asi puwari da yamna maru oiba numit amani Athoba Singh numit pangthokbaga loinana aikhoi pumnamakna amana amagi khetnaba thamdana leibaki freedom integrity da singnarakliba asi thenglamina si haina phongdorakhi Chief Minister Nongthombam Biren na sunumit asi Jubraj Tikendrajit Singh amadi Thangal General na thawai thakiba numit ni aikhoi gi ipa ipu sing asina makhoi gi thawai dagi lamdam asibu mikha pondana leihanbana hena lumna laurambani ima leibak pu nungsiba haiba asina lumna lauraba matamda nungsina daba tokhai taningbagi wafam muthat pangamgani hairi Forest Minister Shyam Kumar nasu lamdam asigi athauba singna lamdam asibu mikha pondana leinabagi damakta thawai fauba kathokibani numit asina lakpada aikhoina lamdam asibu kainena basilaba singki mayokta leptuna amatta oina punsinna ba hotna minarasi haiki Lakliba August ki tang tara humdoi Patriots Day amasung Manipur gi humbudrani toi suba ningtam numit August ki tang tara mari ki ningsing thoram Manipur da lairiba school amasung college sing da pangthok piu haina mahairoi lup kayana punsilaga semkiba Coalition for Indigenous Right campaign sarkana Manipur na appeal tawrakli Hiramasiga mari lainana kwa kaithel da leiba AIMS ki office da Impact News ka unabada desam gi Vice President su oiriba Sarka Youth Front ki co-convener and edition na hai 13 August numita lamdam asigi school singda suti lauthokpaki mahutta oja singna achauba thodang lauduna mahairoi singa punna Patriots Day ki thoram pangthokpiu thoram aduga mari leinana oja singna mahairoi singda Manipuri gi puwari sing liduna khanghanbiu haina phongdorakhi Loinana August tang tara mari Manipurna British ki makhutagi ningtamba fangkiba numit asigi mapung oiba thoram numit asigi ayuki pung nipan taba matamda sana konung da pangthokani numit asida maidingu leisemba sana jawbana petruklai machugi da pakhang bagi pafal chatpa Manipur gi ningtam firal chingkhatkani hariba firal asimak school amasung college singda chingkhatuna thoram asi pangthok piu haina appeal tawrakhi panba yabadi Manipur gi ningtang numit August ki tang tara mari asi sarkana sinduna English singani ga supna tara taruk tagi chahi khudingi leptana ningtam numit ki thoram asi pangthoktuna lakhibani thoram asi Manipur na British ki makhutagi ningtamba fanglaba matungda leiramba Manipur gi political status adu amuk hanjen hanbagi pandamda pangthokpani amadi Manipur na India ra tinkhibagi mapung oiba wari amadi Manipur na India ra tindringi mamang British thado mamba tangkak amada Manipur gi su ningtamna himjaba Manipur ge ba constitution ama leijadana Manipuri Council of Minister mayam leidana siguma tangkak ama leijarami haibasima koi Manipur gi hagulakliba mahiro singda khanghan bibna 14 August pangthokpagi mapung oiba thoram oibiu Manipur gi tongan ba school sing college sing khul sing laikai sing amadi mapung oiba kaithel singda koina pangthoknanaba Shem Sabasu, Masaka Lozere, More Amadi, Ziribam, the Su, Hariba, Thoram Singasi, 14 August Manipur Independence Day, Thoramsi, Pangton, and Navagamok, Shem Saba, Lozere. Hayang pangthoka doriba tarahum doisuba athoba singgening singnumika mari leinana Worker Union Manipur WUM na ngasi thangal kaithel gi tongan ba mafam kaya sengdokre loinana kaithel gi akoiba si lunana na thamsi haiba poster kaya su thetki
लाक्लिबा अगस्त की तांग तरा मंगादा पांगथोकदौरिबा इंडिपेंडेंस डे गा मरी लेनना पुलिस मेडल पीगदबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की पर्सनल सिंह ममिंग लाउथोकले मेडल फॉर एक्सलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग 2015-16 दा एडिशनल एसपी लाइश्रम प्रिया दर्शनी अमदी सुबेदार एमडी रियाजुद्दीन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दा इंस्पेक्टर सोंगलियान थांग वाइपई प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस दा इंस्पेक्टर आर.के. तेजबीर अमदी इंस्पेक्टर श्याम चौरन सिंह असेम अमसुंग पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दा डीआईजी आई.के. मुइवा याउना पर्सनल तराहुमदोइदा पीगनी हाइरी इंडिपेंडेंस डे गा मरी लेनना लौखटपा चेक्सन थौरांग की मनुंग चन्ना ngasisu बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वार्ड नंबर 8 9 अमदी 11 दा थीबु हुंबगी थबक चथखरे थीबु हुंबगी थबक अदु ngasi अयुक पुंग मंगा दगिना तरुक फाउबा बिष्णुपुर की ओसी बी लोंगथंग वाइपैना लुचिंगदुना बिष्णुपुर कमांडो की टीम अमना चथखिबनी नोंग चुबना मरम ओइरगा युम यांखै हुमदोइदा चंगदुना थीबु हुंबगी थबक अदुदा चथखिबगा लोइनना नुपा नुपी पुन्ना मियोइ चामगा हुंबुद्रा माथोइ की वेरिफिकेशन चथखि मिफा मिपुंदी याउखिदे कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी जॉइंट मिलिट्री काउंसिल ना लाक्लिबा तांग तरा मंगादा पांगथोकदौरिबा इंडिपेंडेंस डे बॉयकॉट तौरे हाइना फोंदोलकपगा लोइनना लमदम मसिदा लैरिबा मियाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अमदी स्कूल खुदिंगमकी महैरोइ सिंगना थौरम असिबु सरुक याबिगनु हाइना पाउजेलकली लालहौलुप असना थादोरकपा चेरोल अमना मखाताना इरमदम कंगलेपाक मणिपुरबु इंडियाना महाकी फिवानुंगदा चलहनखिबनी इरमदम असिगी येलहौमी सिंगबु मुथतुना अमदी इरमदम असिगी चही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी बु लोसिंदुना नमसिंदुना थमली इंडिया की असेंगबा लम ओहननबा अमदी मतम चुप्पा इंडिया की खुबम नुंगदा थमननबा लेपा लेतना होटनरिबा सिगी मायोक्ता ngasiगी मिरोलना इंडिया की मायोक्ता अपुनबा खोलाव लाउमिनरसे हाइरकली लुप असिना इंडिपेंडेंस डे नुमित असि अयुकी पुंग मंगादगी नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा फाउबा जनरल स्ट्राइक लाउथोखरे नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा एनडीए लेंगाकना लेबाक असिदा अरानबा थौसिल कया चथादुना मियामदा नमथाक तौरे हाइना मराल सिरकली वाफमसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पाथसोई लोकल काउंसिल न सिंधुना पांगथोकिबा मिफमदा सरुक याखिबा वांगांगलोई सिंगना फोंगथोकिबनी एनडीए लेंगाकना चथरकपा सेकुलरिज्म बु मसक थीहनबगी थवोंग कयागी मायोक्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना इंडिया सिंबा तुंगना चंगसिलकपा पॉलिटिकल मिफम की सरुक अमा ओइना ngasi पाथसोई केंद्र की मनुंग चना लेबा खमनाम लैरक कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबनी मरु ओइना डेमोक्रेसी अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन बु नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा लेंगाक असिना थवोइद्रे हाइनसु मराल कया सिखी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना हौखिबा अगस्त अमदगी हौना इंडिया की मफम सिनबा तुंगना असिगुंबा पॉलिटिकल मिफम असि पांगथोक्तुना लाकपगा लोइनना था मखाई अमा चुपना पांगथोक्तुना एनडीए लेंगाकना चथरकलिबा थौंगसिंग असि मयामदा खंगहनगनी हाइरी फुरुप अमना अमगी लाइनिंग लाइशोन अमदी चटनालोन चटपु इकाई खुमनबना फुरुप मसेलगी मरक्ता नुंगसी चानबा अमदी तंगदु लैताबा लमदम अमा ओइनबगी अचौबा लंबीनी अपिकपा फुरुपनी हाइदुना वाखल पिकथबगी महुता फुरुप मसेल करमना पुन्ना चटमिनगदगी हाइबगी वाखलोन सागतपा मथौ ताइ हाइना मणिपुर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी MSDMA की वाइस चेयरपर्सन ओइबता नतना इंग्लिसिंगनी का सुपना तरामापंदा पांगथोकदौरिबा लोकसभा की आउटर MP मिखलदा बीजेपी की मिरेप ओइगनी हाइना पार्टी की टिकेट तानरिबा अदिम पामैना फोंदोखिबनी वाफम असिंग असि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा खरम थादोई खुलदा खुल अदुगी खुंजा सिंगना अदिमबु मिखल असिगी टिकेट फंगनबियु हाइदुना मपुगी मफमदा थौनी जबगी थौरम अमदा फोंदोखिबनी थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेनगी वारोल पीरदुना अदिमना तोंगान तोंगान बा लाइनिंग लाइशोन की मरुमदा मियोइबा सिंगना आइगी हाइबा वाखलना मांग थारगा चटपना नुंगसी मरी सागतपा ngamloi लाइनिंग लाइशोन तोंगान जरबसु अखोई मसेल अमतनी अमसुंग मपु अमतगी मचानी हाइबा वाखल लैरबा मतमदा फुरुप मसेल गी मरक्ता नुंगसी चानबा पुरकपा ngamgadoribani लाइनिंग अबबु इकाई खुमनरबा अमदी मियामबु अमत ओइबगी मित्येंगदा येंगबा ngamlaba मतमदा चाउखटपा खुनाय ओइबा ngamgani हाइना महाकना फोंदोखी मितई चिन्नाव सिंगी
हाना चिंगमी नि मादे मंगोन काहन में यादे अदु तौबो यादे मादे अदु तौबो यादे हाबसु खर खर लौथोकना ना हुजिकती पुन्ना चामिनबा थकमिनबा हौरेदना नॉर्मलाइज ओइराकदोबा असिसि मसीगी थबक से खोई तौगदोबनेबा अइना कंगलादा चंग खुरुम स्नामही ओइरे हाइबा नतेबा गोविंदजी टेम्पल आई खुरुमुरे अइना बमोन ओइरे हाइबा नतेबा कांग सिंगबो याउरुरे आई अदु ओइरे हाइबा नतेबा कॉन्सेप्ट अदु लाना चतनबा खोई तौगदोबनेबा अइना हुजिकी खरमगी फीसी इल्लगा नखोई क्रिसमस लाको मतमदे अस मादी खरमबु याम नुंसीबा मीने मादी खरमगी फीदु इल्ला लाए हायना हरावरोइद्रा हरावगनी करी मरमगिरा हायबा मतमदा ओ आइगी जाति मागी इनातकी ओइबा फीबु आइगी कस्टमगी आइगी ट्रेडिशनल बु मासे प्रमोट तौइको हायना हाइदोरिनेबा India government amasung NSNIM anina khutyek tongnakiba framework agreement yetna ningai oi article 371A amadi masiga manaba khongthang parliament ta pass tawpa yaroi haina Kakching kaithelda wakan mifam janbe Kakching district ta laiba tongan bo organization singa singa Kakching kaithelda laiba ikutho nauhalai laibungda wakan mifam adu chathakibani wakan mifam adu da Kanglup amagi mingda special status pi bayaroi Manipur gi saktam kai bayaroi India government na Kanglup amagi mingda tokhai khaidok bayaroi haina thaba placard sing sizinaki loinena kholaw kaya sulauki wakat mifam chatharingai manungda Kakching kaithelgi pot yon khide dukan sing thonglo nakhi High Court of Manipur na Manipur ki forest area dagi makhal amatagi oiba nung leingoi leibak lokthokpada athingba thamkre haina safe environment campaign committee haingang na phongdorakli High Court na forest area dagi nung leingoi leibak kothokpasi July thagi tang 9 da order takhibalai Order adugi matung ina forest area da karigumba thabak ama paikhat ke hairabadi paikhat ka dauriba thabak aduna mafam adugi mahusagi khalda kayam sokan gani haibagi chapchaba report forest and environment department khakta da natana mari leinaba authority singdagi hana ayaba lawgadabani hairi National Service Scheme NSS Unit 1 amasung 2 gi numit taret ni chupna chathagadaba special camp ama not me but you haiba motto da ngasi dagi Thawal gi Chawyama Higher Secondary School gi campus ta hawdokre Campus ki manungchana resource person kayana leadership skill, disaster management, NSS and NYK, HIV and AIDS amadi goal setting haiba hiramda wangang ki. Loinana camp asigi manungchana Thawal kaithel yauna mafam kayada social service camp singsu chathagani hairi. NSS in not me but you have aigi nataba mayangi waiba adumba thabak si apai sana sumba chi knowledge leinaba adumba khema pangdo ka dawani masida wa to amba resource person mayam laaga leadership quality ki aduga ke knowledge mayam resource person mayam laaga seda khai ga doi ZEO Kakching ki makhada hianglam constituency ki manungda leiriba lenga ki mahiloi sang ayamba ningthina function tawdre haina Sekmaijin Gram Panchayat level multi-purpose cooperative society limited ki cherol amana hairi loinena hiramasi ki matangda mari leinaba authority na mityeng changbina basu cherol asina makhatari Indian Army ki 3 Corps Intelligence and Surveillance Unit CISU na makhut chalaba matungda mari makhong khangandana amadi mihathina hatpikraba mioi manga gi achumba wayel puthu haiduna khuya thongda miyam gi wakan mifam famkre wakan mifam asi CIU team na tongan ba mafam adu dagi faduna pukhraga mafam marang khangan khidraba G. Jiteshwar alias Gypsy T.I. Satish Thaunaujam Prem R.K. Ranil amasung Fizam Naubigi Mihat ki Mayokta Sen kiba JAC amasung Working Group of Mairapaibi Movement na sin kibani wakat mifamda sarugya kiba singna Manipur dagi aspa lawthu maral leiba Indian Army sing chairak piu haiba kholaw sing lawki Nakalamaromda Bishnupur District ki Manung Chanba Kumbi Bazar da Lamdam adugi Mairapaibi Club Organization kayanasu wakan mifam chathaki JAC Kumbi Laisangdong Mamang Laikai da Apunba Nupi Luf News Kumbi Apunba Nupi Luf KDU KYC Kumbi na punna sinduna wakan mifam adu chathaki bani
Student Education da lekidraba si Jiteshwar Sharma TH Satish TH Prem Architect Ranel Amadi PS Naubiki Mihat Independent Educating Agency Amada Thigal Halu Student Ejection the General Army Operation Sing Amadi Makoi Lonerabri Sing Ahak Pasarak Piu Balakidraba Agi Isi Nok Sing Sa Sing Amadi Makoi Damakta Latok Piu Matung da Tolok Tanaba Hajun Akon Pangzabani Manipur gi haukiba puwari mayek sengna khangdaba singna sanamahi ahong khong jingbada yetpani haina lining thau sanamahi sanapung LSSP na fongdorakli ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unabada LSSP gi advisor warepa nangmairak pamchana haukiba inga gi tara mangani panba numita kanglei miyam ga loinana LSSP na matam kuina lepluraba matungda sanamahi ahong khong jingba asi lamdam asida pangthoki adubu ngarang lup amana sanamahi mapal thokpa yade haiduna lotna mifam pangthoklamba si Manipur gi puwari masak khangdaba mi singni haina lup asina lawi maram asina puwari mayek sengna khangdringaida hana hekta yetpa asi thadokpiu loinana LSSP na chahi khudingi ingagi tara mangani panba khudingi ahong khong chingba kanglei miyam ga loinana leptana pangthokani haina fongdokhi Sanamai Singhongba Sanamai Ongkong Singba Havasi, Puyagi Latam the Mek Sing Lermaba, Port Amani, Puya Mai Tado Kraba Tango, On Kraba, Matunda, Halaman Singna, Tambira Mawafamda, Saitarol Kumbabada, Maidingu Kagemba, Gi Sana Hakakta, a Hong Kong Singbagi, Mek Laraba Kudam Lady, Luyumpal Singel, the Su Kong Singshibagi, Matang the Yauri, Sanamai Lining Gi, Wangulon, Amasung, Kanglon Haidiba, Larik Asida a Hong Kong Singba Habasi, Lining to Sanamahi, Bu, Lengdon, Pambai, Paira Takta, Lengsinduna, Kunjao Laisaunaba, Zahongaunaba, Lailam Tok behind a Panduna Tonami, Sanamahi, Laikan the Su, a Hong Kong Singbu Mahut, Sinkibadi, Rat Zatrana, Mahut Sinkabana Pali. Nungtigi Fongba Pauche, Pokna Famamasung, Pauche, Sigi Sister Publication, Oriba, The People's Chronicle, Na Punna, Chathakiba, Ahum Laksuba, FIFA World Cup Contest, Ta Manafang Lava Sinki Maminga Silau Tokre, Panbayai Che, Sigi Juntara Mari Degina, July Taramanga Faubagi Oina, Russia, the Pangtokiba, Malemgi Kwaideki Chauba, Sana Kumhai Football, World Cup Kamari Lenana Contest, Si Pangtokibani. Ngasi Manipur Press Club, the Pangtokiba Thoram Atuda, Contest, Asida Sarukiakiba, Mui Singi Ming, Lottery Tauduna, Makok Matang Taraba Sing Kankibani. Chay Asigi Oina, Wangoi Dagi, Sanasam Angobana, Ahanba position, Kong Bakaitel Dagi, Baby Chan Mutumna Anisuba Amasung, Ahum Suba Manaki Oina, Mui Ahum, Mari Subaki Oina, Mui Manga, Manga Subaki Oina, Mui Taruk, Taruk Subaki Oina, Mui Taruk Amasung, Tare Suba, Manaki Damakta Mui Taret Kiming Lautoki. Ahanba Oina, Lupalak Ama Gi Sanayauna, Tongan Ba Makalgi. Mana kaya laitiang oiduna pangthokiba contest asigi manayen thokpagi thoram tha asigi tang tara nipan gi ayuk pung tara taba matamda Imphal Hotel by Classic ta pangthoklagani haina poknofam gi manager na lauthoki. Manipur Langak na library da mityeng changbidre haina Jain Manipur Dance Academy ki Vice Chairman Professor Aistombi na fongdokre ngasi Jain Manipur Dance Academy Imphal gi Priyogopalsana Auditorium da Manipur Library Association Mala amasung JNMDA ga pullaga pangthokiba Observation of Library Day gi thoram da Professor Aistombi na hai Langak ki School College sing da lairiba library singi librarian hapnana ba kayara khanna Mala na Langak ta kayara khaijarabasu ngasi fauba thabakta onthokpidre masina maram oiraga library ayamba matamga chunadre miyamna library changlaga lairik pabagi changsu yamna hanthare masi afaba khudam amanate haina fongdokhi library si Manipur da ngasai public library adagi academic library adagi specialized library kumna yengoradi study tawradi aikhoi gi what pe dongna masing da panyam yam quantity di school khuding college khuding library ni yam le ado hojik library da pi ri attention si yam wa le Manipur gi aikhoi gi government sina su
मसी लोइनमक रिकमेंड तौबिरगा लौब याबा फेसिलिटी तौरगा अखोइगी लाइब्रेरी 194 लई हारिबा पब्लिक लाइब्रेरी सिंगसे सिसु डेवलप तहनसी हौखिबा अगस्त 9 गी नुंगथिल पुंग मरी मखाई ताबा मतमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की नॉर्थ एओसी दा लेबा राज मेडिसिटी की मपादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमना थीबु हुंबा की थबक चथबदा आइना थिंखरबा एनएसएन के की एक्टिव मेंबर अमा फारी हाइरी फारबा मियो एदुदी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओतान विलेज दगी बीआई बचम बलांग कामई एलियस अंगानथुई एलियस अचम चही कुनमापन अपोकपा थवान काम कामईनी हाइरी महा की मथकता इम्फाल पुलिस स्टेशन केस अमा रजिस्टर तौखरे हाइना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी थांगमैबन केंद्र की मनुंग चना स्टेट हाईवे कया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिटयेंग चंगबीदबदगी मियाम की चथोक चसिंदा खुदोंग चाहंद्रे हाइरी नाकलमरोमदा सना कैथेलदगी लमफेल पुलिस स्टेशन ताबा लंबी मरी लेनब अथॉरिटीना मिटयेंग चंगबीदबदगी पुखरी का पांखक ओइरे लमफेल अमदी लांगोल की मनुंग चना लेबा लंबी सिंह मतम चाना सेमजिनबीदबना अवाब कया मायोकनरे हाइना मियामना पेंदब फोंदोंनरकली लमफेल फिशरी रोड लमफेल सेंट्रल स्कूल रोड लमफेल दगी सीजो हॉस्पिटल ताबा लंबी मफम कया फिबम फत्तना लैरी लंबी सिंह असिदा अचौबा पोट होल्स कया लेबना मरम ओइरगा चथोक चसिन तौबदा अवाब कया मायोकनरी लांगोल ग्रेस कॉलोनी दा लेबा अहन थेम नोरेना फोंदोरकपदा लमफेल सेंट्रल स्कूल फावरगा सीजो हॉस्पिटल ताबा लंबी असी ममांग चहीदा कोइलास थाकी अदुबु लंबी असी नोंगचिंग की फिवम फत्तबा लोइनना इसिंग तोइना चावबना मरम ओइरगा लंबी असिदा अकुटपा मफम कया लैरे लंबी असिगी फिवम फत्तबा हेंजलक्तुना माइकै अदोमगी मियामना पैसा खाइजनदुना सेमजिनखिबा फावबा यावरे सीजो हॉस्पिटल ताबा लोइनना लांगोलगी अकोइबदा लैबा मियामना रिम्स ताना चटपा मफम ओइबा लोइनना महिलोइसंग कयाना लैबना तोइना चटनबा मफमनी अदुबु लंबी असी फिवम का हेना फत्तबना मियाम अमदी लंबी असिगी नागयता लैबा मियामदा अवाबा कया मायोकना हल्ले हाइना नोरेना थमलकली हेक पोसिनि ताहलुनो मसी अहम सेमगिबसे कैनोनी 2016 दा मुक सेमग्रे अदुदा मुक कैनो तौबदा कोइलास थागे अदो अखोई इसिंग इचाउसिना हजन चाउबनिना हेवी गाड़ी मयाम संगमनिना अदो हेवी गाड़ी सिंगसिना कैनो तौबदा नेखाइबदा दुम कोम कोम हनबा हाइतार असिगी सेंट्रल स्कूल से आईसीआर फावी अदुगा सीजा फावी रिम्स चली मसिगी लंबी मेन रोड से अखोई तोइना मसी इसिंग चाउना थोहल्ली अदुना खतंग लंबी से वांगहनबा पामे प्रजाना अदुनी अखोइना पामसे यारगदी अखोइ तोइना लावबसु नुंगाइते अदुना अमरक अखोइना ngasi लावरिसि सोइदना तौबिगनेना याम थाजै नाकल अमरोमदा थाजबा याबा पावगी सोर्स अमगी मतुंगेना कुमजाली सिंगनी के सुपना तरा तरेत तरानिपान की ओइना पीडब्ल्यूडी की मेजर हेड 3054 रोड एंड ब्रिज की मखाद स्टेट हाईवे लंबी सेमबगी वर्क ऑर्डर थोखरबा लोइनना सैंक्शन ऑर्डर थोखरबा फावबा थबक हौद्रे लोइनना सैंक्शन तौखरबा वर्क ऑर्डर कया डबलिंग चटपा यावरे हाइरी सोर्स असिगी मतुंगेना स्टेट नॉन प्लान की सेंफम दगी सेमगदबा खुराइजम लैरक लमफेल डीसी ऑफिस की लंबी सेंट्रल स्कूल रोड लमफेल सना कैथेलदगी सीआरपीएफ 86 बटालियन फाउबगी लंबी बाबूपरादा लैबा कोसेम ऑफिस की आरसीसी स्लैब कल्वर्ट सेमबगी थबक एस्टिमेटेड कॉस्ट अमदी फंड प्रपोज की सेंफमदा खरा सेमदोक सेमजिन तौरगा वर्क ऑर्डर सैंक्शन तौखरे पैसा लौथोखरे हाइरी नाकल अमरोमदा इरोई सेम्बा जू गेम विलेज सीजो हॉस्पिटल लंबी असी सेमनना बहाइदुना तोंगान तोंगान वर्क ऑर्डर तराहुमदोय हेना थोक्तुना लुपा लाख कयागी ओइबा यामलबा सेंफमगी सैंक्शन ऑर्डर लौथोखरे हाइरी लोइनना इम्प्रूवमेंट वर्क ऑर्डर लैख्रबा डिंकू रोड असी सेमजिनना बहाइदुना एस्टिमेटेड कॉस्ट लुपा लाख यांखै ओइबा लोइनना प्रपोज फंडा खरा सेमदोक सेमजिन तौरगा चप मानबा वर्क ऑर्डर अनी थोक्तुना थबक असिगी लुपा करोड़ अमगी सेंफम लौख्रे हाइरी कियामगई की पल अहन बिथोंग अथुबा मतमदा लोइसिनबियो हाइदुना ngasi mafam adugi miyamna wakan mifam chathakre joint action committee against the prolonged non completion of pal ahan bi bridge kiamgai na sinduna ngasi kiamgai haibong makong community hall da chathakiba wakan mifam aduda
कुमपुरबा थोंग असी अथुबा मतमदा लोइसिल्लु मियामना मायोकनरिबा अवाबा कया कोखनबिउ मरी लेनाबा लेंगाकना अथुबा मतमदा अकनबा मित्येंग चंगबिदुना थोंग असी साबा लोइसिल्लु हाइना थाबा प्ले कार्डसिंग सिजिनखी ngasi chathakhiba miyamgi oiba मिफम अदु इम्फाल ईस्ट की SDPO ना लुचिंगबा टीम अमना निंगथीना ngak senduna yamna democratic oiba maongda chathakhibaga loinana SDPO इरिलबुंग OC बुसु JAC की माइकैदगी थागतपा फोंदोरकले थौबालदा लैबा चावयामा हायर सेकेंडरी स्कूल की मनाक्ता हाना लैरंबा हौजिकना मुतख्रबा स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल की फाउंडर लाइश्रम धनंजयना मुतख्रबा स्कूल अदुना लैरंबा लम अदु महाकी ममिंगदा पांसिलमले हाइबगी मायोक्ता मियामगी मिफम पांगथोख्रे मिफम अदु थौबाल अपुनबा लुपना सिंदुना थौबाल कैथेलगी मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबनी मिफम अदुदा स्कूल फाउंडरना मागी मिंगदा पता पांजिलिबा अमसुंग अलॉटमेंट पीरिबसी खुदकता लेंगाकना कक्कदबनी हाइबा यावना तोंगान तोंगानबा वारेप निपाल लौखी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेटर युमलेम्बम लुकमनी अमदी युमलेम्बम रत्तिकांता अनी ने स्पॉन्सर तौदुना वार्ड नंबर 13 की ओइना तरेदक सुबा काउंसिलर मेरिटोरियस अवार्ड येंथोकपगी थौरम ngasi पांगथोख्रे ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना वार्ड नंबर 13 की ओइना CBSE अमदी मणिपुर बोर्ड न लौबा क्लास 10 अमदी 12 एग्जामिनेशन दा पोजीशन फंगबा यावना मार्क वांगना पास तौरपा महैरोय ओखी ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना सोशल वर्कर हुइद्रोम विक्रमजित ना फोंदोखिबदा ममा मपा ओइबसिंगना महैरोय सिंगबु मखोयगी अपांबा खंगना चटनिंगलिबा लाइन दा सपोर्ट तौबना आंगांगसिंगी अफबु ओइगनी हाइना फोंदोखी चाहिए की CBSE ना लौदुना पांगथोखिबा क्लास 12 के एग्जामिनेशन दा अपुनबो ओइना परसेंटेज 94.6 फंगबा ngमख्रबा खोंगमनजोन 3 दा लैबा यूनाको स्कूल की महैरोय लैमपोकपम मेरिना दा महाकी मखाताबा महै मसिंग तंबदा मतेंग ओइननबा याई स्कूल केंद्र की MLA थोकचोम सत्यवर्तना लुपा लाख अमा मखाईगी सेनफम पीरगनी हाइना थाजबा पीख्रे याई स्कूल केंद्र की मनुंग चन्ना वांखै योंगलान लाइरक्ता लैबा मेरिना की अपोकपा L गीत कुमारना MLA थोकचोम सत्यवर्तना मतेंग असी पांगबिरकपदा अपेन बफोंदोरकली स्कूल केंद्र की ऑनरेबल MLA थोकचोम सत्यवर्तना अईगी इचागी दमकता हंदक DUदा मेरंदा हाउसता मागी फादर स्टडी मिंग चनबा फंगबगी दमकता अखोईगी ऑनरेबल MLA ना 50,000 पीबीरकपा लोइनाना हाइब सेमफम मसी सही की अगस्त थादा 3 ईयर कंटिन्यूली पीगनी हाइबिरकपा मसीना अइना MLA बु लेबाक मुयामगी लैता लायरगी लमदम सिगी कथोकपा सेवा तोबंगंबा तोला तारबा महैरोय सिंगी असोलना क्याबु मतम सांगना नुंगाइना माइ पाकपोइना फुसी नुंजांगबा मयामगी सेवा से तुंगकुइना फंगबा ओइरस हौखिबा अगस्त 12 सनामही इनात लाइनिंग लोइना सिलोन अपुनबलुप सिलालना अनिरक सुबा मपुगी मिंखै लौबगी थौरम अमा पैलेस कंपाउंड लैबा सिलालगी ऑफिसता पांगथोखरे हाइना जेरोल अमना हाइरी नॉर्थ ईस्ट आर्टिशियंस फोरम न सिंदुना नुमित मंगानी चुपना चथागदबा फेस्टिवल ऑफ वारी लिबा ngasiदगी हौख्रे सोइबम लेकाइदा लैबा नॉर्थ ईस्ट आर्टिशियंस फोरम ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा फेस्टिवल हौदोकपगी थौरम अदु पांगथोखी थासिगी 13 फाउबा चथागदौरिबा फेस्टिवल असिदा तोंगान तोंगानबा आर्टिस्ट तरुकना मैतै अमदी गौरिया लाइनिंग मरी लेनना वारी लीदुना मियामदा ताहनगनी हाइरी थाइना इपाई पुजिंगना सन्नरंबा अदुगुंबा वारी लीबा हैबा कनो थौरमसी असुम मखाताना लेहौनबा अदुगा असुम मुटखिद्रा हैना मुटखिदना बैतमुता असिगुंबा थौरमसी पांगथोकसबनी अदुना ngasi tang 33 दगिना tang 6 फाउबा अखोय नुमित मंगानी सुमना वारी लीबगी थौरमसी पांगथोकसगनी अदुगा मसिगुंबा अखोयना खरा सुमाइना मयामदे अवेयरनेस पीदुना हाइबा फेस्टिवल से तौरगदी मियामना वारी लीबा हाइबा थौरमसे मखाताना अदुम हिंगौना बैतमुता ngasi अखोयना हाइबा थौरमसे पांगथोकसबन
कंगलेपाक लोइना सिलोल अपुनबा मरूफ कलाम गी था गी चेफोंग लोइना सिलोन गी खोंगचत की लोइना सिलोन गी नाचोम हाइना मिंगथोनबा अहुम सुबा एडिशन ngasi फोंख्रे हारिबा जर्नल असigi अनौबा एडिशन फोंबगी थौरम अदु तेरा खुराइजम इंडस्ट्री रोड की ताकेल कम्युनिटी हॉल मनाकता पांगथोकीबनी थौरम अदुगा मरी लेनना असैबा तरानिपान ना सैरेंग पाथोकी Library and Information Center Kakching na sinduna mahairoi singi oiba ahum laksuba English grammar changdamnaba pangthokre changdamnaba adu Kakching Fausupat laikai da leiba center adugi hall da pangthokibani Kakching da leiba tongan tongan ba mahiloi sangsingdagi mahairoi kayana kanglup ahum thokna khaidoktuna chathakiba changdamnaba aduda makok mathang takiba mahairoi singda manamathumsu khusinakhi Manipur gi ngamkhai kai ba yaroi haina English singaniga supna amada haukiba miyam gi ihoda laikhidraba athauba gurumayum Data Sharma gi apokpi gurumayum ongbi Gita Devi na haukiba tangni panda laikhidabada United Committee Manipur UCM na thadorokpa cherol amada nungaitaba phongdorakli Patsoi Assembly Constituency gi chawkhat khongthangda hena khumang chawsinana ba Assembly Constituency asigi manungda leiba club sing punsinduna United Clubs Development Association Patsoi Assembly Constituency Imphal West Hyperloop ama semkre ngasi loop asigi safongbo numit yengkhom lairakta YLDC Community Hall da miyamgi mifam amaga loinana pangthokibani Youth Forum Manipur YFM na sinduna ngasi Imphal gi Major Khulda leiba Manipur Press Club ta Manipur Youth Political Convention ama ngasi pangthokre haina cherol amada khangalakli loidena convention aduda Manipur gi youth singda people voice sizinaba ngamhanba amadi belongingness leihanba yauna warep ahum lauki haina cherol asina makatari Hauzik sanabagi pau Anisuba Yonex Sunrise State Level Badminton Tournament ngasi loisinkhre ngasi tournament asigi loisanbagi thoramaduda Manipur gi Director General of Police LM Khaute Sai NRC gi Director Francis Marvin amadi Manipur Badminton Association gi masak nairaba miyoi kayana saruk yakhi Tournament asigi ngasi sanakiba under 13 boys singles ki final da TS Matic na N Avinash bu point kunithoi kun taranipan kun mathoi amasung kun mathoi taranipan da Under 11 boys singles ki final dana Dev Bartana Kyovio bu point kunmari kunithoi amadi kulumdoi kunmathoi da maithiba pikhi chathakiba tournament asigi under 15 girls single ki final da Mercy TS na Sonika N bu point kunmathoi tara manga amadi kunmathoi tara tareta Under 19 boys single ki final dana Susanta M na Martin bu point kunmathoi tara mari amasung kunmathoi nipan da aduga under 15 boys single ki final dana Y Sudhis Kumar na M Mangal bu point kunmathoi tara taret kunmathoi amadi kunmathoi tara mapan da maithi ba pi bangamki Manipur Badminton Association gi mityang makhada DM College campus ta leiba Manipur Badminton Association gi indoor hall da chatharakliba tournament asida Manipur gi tongan tongan ba mafam singda gi lakpa nupa macha amadi nupi macha sanaroi chamaga marfu tarukna masana tara marida makhoi makhoi gi kanglup singda athoi ehen tanakhi Lagliba August tang tara taruk amasung tara tareta lebak asigi konung New Delhi gi Tyagaraja Indoor Stadium da chathagadoriba Independence Day Cup All India Jeet Kunedo Championship ta Manipur team gi saruk yagada basanaroi amadi official sing lagliba August tara manga da Imphal thadoklagani haina Jeet Kunedo Association of Manipur gi cherol amana hairi Czech Republic ta chatliba August kunmathoi dagi kuntaruk fauba pangthokadoriba semester 2018 ITTF World Tour Table Tennis Tournament ta saruk yaruna bagidamak Manipur dagi KSS Mahendra Singh bu umpire oina International Table Tennis Federation na khalakle hairi India dagi miyo ani khangat pagi manungda KSS Mahendra Singh su yaurokpani hairi
Mangasuba Imphal West Bodybuilding Championship ngasi pangthokre championship asigi ahanba contest da Junior Mr Overall Champion na United Gym Naurem Thonggi safaba MD Sahabas Shahana takhibaga loinena runners up tana Indra Yaisna Khumbongi safaba Soraisam Priyankar aduga second runners up tana Salai Body Sculpture gi Ngangbam Sunandana Takhi All Manipur Gymnasium Welfare Association ki meeting makhada United Gym Naurem Thongne sponsor tawduna Bodybuilders Association of Imphal West na sinduna pangthokliba championship asida Junior Mr gi contest asida Imphal West District ki manung chana laiba gym singdagi safa batara na atho ehen tanakhi championship asigi senior kangluptana Imphal West District ki manung chana laiba gym singdagi safa bataruk aduga masters kangluptana safa ba anina lamba taunari thorom asida Sekmai Assembly constituency ki MLA Haikham Dingona hai lamdam asigi sanaroi kayana hotnabadagi sports university ama purakpa ngamlibani haina phongdokhi We Manipur tasira because they are organization sports and thawai also by talent leba sanaroi mayam ama gyagi level stage 6 legi puto ko ndero sanaroi mayam ama puto ko nomba adun state number adun maru maraka ngasi we Manipur powerhouse of sports the industries of sports agi in makata jarpada we hasang thona lamne haisi hasang thoya na thota hasang putra bidi we for wakhan khan ngamde kuna asiliga we dai bojik Manipur ki situation gat irang de issue mayam amada tawriba lebaki thang laiba issue mayam asi matau karamna kaina ai asi solve tawri kaina fana lagadagi haina se kama ase ai tikimati hachang siga wakal siga namna tikimati mari lagi Aroibada bulletin se headlines amuka hanna miyam da thamjari Governor Chief Minister Amadi Minister Singyauna Tarahumdoi August ki mangoina na yaifa paujal pirakli numit asi lamdam asida laiba mahiroisam singda pangthokpina ba sarkarna appeal tawrakli Narendra Modi na luchingba NDA lengakna aranba thausil kaya chathaduna miyam da namthak tawre haina CPI Paksoi Local Council na maral sirakli Amasung Furuk Maselgi Marakta Amana Amagi Lining Laisol Amadi Chatnabi Ikai Khumnaraba Matamda Nungsi Chanaba Amadi Tangdu Laitaba Langdam Ama Oirakani Haina MSD MA Vice Chairperson Adim Pamaina Hairi